Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo uThixo wamazulu osigcinileyo wasilondoloza wasivikela kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphephileyo. Lanxa nje siphila emhlabeni onzima, emhlabeni obuhlungu, emhlabeni wezimfa, emhlabeni womkhuhlane, emhlabeni wokuswela umsebenzi, emhlabeni wendlala, emhlabeni welanga elitshisayo okuzwayo. Ya bathandekayo, ezilongo sisasengapha ngaphansi kwelanga kumele sikuzwisise ukuthi kuzafika izikhathi ezinzima, days when sorrow is the portion. Sometimes it's hard to believe that God is still the kind benefiter of his earthborn children. Days when troubles harass the soul, kuze kubonakale sengathi ukufa kungcono kulempilo. Uyabona ezikhathini ezinjalo kulapha abaningi abalahlekelwa yikukholwa kwabo. Uyezwa yini? Babe izigqila zokungakholwa, izikhathi zokuhlukumezeka. Uyezwa yini? Uzakhumbula ngensuku zika-Elijah, iBhayibheli yasitshela ukuthi kwelinye ilanga uGehazi wathi ephuma phandle wachayisana lempi yesitha ngaphandle, wabebuyela endlini masinya etshela inkosi yakhe u-Elisha ukuthi ulele uyabona yini okwenzakala ngaphandle. The Bible tells ukuthi u-Elisha zange aphume, he only prayed ukuthi uNkulunkulu akavule amehlo kaGehazi ukuze abone ukuthi abangakithi banengi kulalabo abangakubo. So those who are with us are greater than those who are with them. Those who are with us are many than those who are with them. Uyezwa yini? So bathandekayo, esikhathini sokuhlukumezeka asikhumbuleni isithembiso sikaJesu ukuthi wathembisa ukuthi uza kuba lathi kuze kube sekupheleni. Uzakhumbula ukuthi kuDaniel chapter 3 uShadrach, uMeshach lo-Abednego besesithandeni somlilo. Jesus was seen as the fourth man in the fire of air. Bathandekayo, wabonakala engowesine emlilweni elabo ekuhlukumezekeni. So ngilapho ukukuqinisa kunikeza ithemba ukuthi ekuhlukumezekeni kwakho uJesu uyabonakala, uJesu uyema lawe, uJesu lawe uthembisile njalo uthembakele. Hallelujah. Ungalahli usindiso ezinhluphekweni zami. Haleluya. Ungalahli usindiso, ungalahli ukukholwa, gcina ukukholwa, kulondoloze ukukholwa, uzunikeze itestimony njengoPaul ukuthi ngilwile ukulokuhle, ngiluqedile uhambo, ngikugcinile ukukholwa, sengilindele umqhele wami eza kunginika wona inkosi umahlulo olungileyo, kungayisimi ngedwa kodwa lalabo abathanda ukubonakala kwabo. Kulondoloze la ukukholwa, kuyalondolozeka emhlabeni onzima. Asikhuleke nxa singena elizwini lanamhlanje. Babo ingcwele ukhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo siyabonga umusa lothando lwakho lumangalisayo, kubekezelelwa, unikezwe amathuba ukuze lathi sifinyelele kuphendukeni, sifinyelele emuseni wakho. Babo ingcwele, nanti ilizwi lakho eliphambi kwethu, sibusisele lona, sitolikele imfihlakalo yokusindiswa kwethu, siyibambe imfumba yokusindiswa kwethu. Umhlaba kaAdamu usugoqwa, sonke lisilizwayo salamukela ilizwi, sibe khona Nkosi ekhaya lasezulwini. Siyabonga ngenxa elihle igama lomfeli wethu Jesu, siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo, lizakhumbula ukuthi sigijima ngaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Sisebhukwini likaRomans, uRomans chapter 5. Ya, lizakhumbula ukuthi izolo sibheke uverse 1 to 5 kaRomans chapter 5. Ya, okusho ukuthi namhlanje siyaqhubeka. Ngifuna ukuthi sigijime sibheke lokho besikubhekile izolo. So izolo sivezile ukuthi justification by faith isinikeza ukuthula loNkulunkulu. Ya, ngikutshelile ukuthi thina siyizoni. So isono bathandekayo senza kungabi lokuthula phakathi kwesoni loNkulunkulu, ngoba umthetho kaNkulunkulu ufuna izinto ezimbili esingelazo emvelweni yethu. Ufuna iperfect obedience lejustice. Thina lezi zinto emvelweni yethu kasinazo. Lokhu kwenza ukuthi singabi lokuthula ngoba the law of God condemns us. Uyezwa yini? Kodwa bathandekayo, nxa sesilungisisiwe, sakholwa,
siyamukela ukulunga kukaJesu ngoba siyakholwa ukuthi Jesus by his doing and by his dying he satisfied the law. Yeah, he established the law. So Jesus paid it all. Thina we are no longer owing. Uyezwa yini? Thina kasikweledi lutho. Uyezwa yini? Yeah. Jesu wasibhadalela. Yeah. NguRomans chapter 5 verse ngelika 1 engikufundele yona. So madoda, isimo sethu siyatshintsha khonapho nxa sesamukela uJesu njengomsindisi wethu. Yeah, uNkulunkulu akasithetheleli kuphela. Njalo kasibuyisani lo uNkulunkulu kuphela, hayi, kodwa phezulu kwalokho ya kuJesu uNkulunkulu sibheka sengathi vele kasikaze sone. Uyezwa yini? Uyezwa yini indaba ezimnandi? Wena siganye, wena sela, wena sidakwa, wena sifebe, wena mbulali, wena sitabane, wena somangaze, wena sangoma. Nxa ungakholwa kuJesu uyalungisiswa. uNkulunkulu kubheka kuJesu sengathi vela ukaze wone. Uyezwa wena lami uNkulunkulu sibheka uyezwa kuJesu as if we have never sinned. Uyakhumbula uJesu ebhaphathizwe eJordan, uMatthew chapter 3 verse ngelika 17. Ilizwi likaNkulunkulu lezwakala lisithi le indodana yami ethandekayo ngiyathokoza ngayo. Uyezwa yini? Okusho ukuthi lathi nxa sikuJesu uNkulunkulu uyathokoza ngathi nxa sisendodaneni yakhe. Madoda, uNkulunkulu akathokozi ngathi ngokuthi singena ichurch, hayi. uNkulunkulu akathokozi ngathi ngokuthi siyacula, siyachumayela, hayi. Futhi uNkulunkulu akathokozi ngathi ngokuthi sibisele okwechumi, hayi. uNkulunkulu uthokoza ngawe lami nxa sikuJesu. Uyezwa yini? Wena ungabi sechurch ungekho kuJesu, hayi. Ukuba sechurch kwakho kumeaningful nxa ukuJesu, ngoba uNkulunkulu uthokoza ngathi nxa sikuJesu. So wena fika kuJesu, ungafika kuJesu, ufihla impilo yakho kuJesu, uNkulunkulu uyathokoza ngawe. Yikho omunye umhlabeleli sithi yena wahlethulelwa mina dwala laphakade mangizifihle kuwe ngisinde engozini. Wayesazi ezwisisa umhlabeleli ukuthi nxa sesikuJesu uNkulunkulu uyathokoza ngathi sisendodaneni yakhe. Hallelujah. So nxa sesinokuthula siyafinyelela emuseni, enabling grace, the power of God. Uyezwa yini? Then nxa sesifinyelela emuseni bese sithokoza enkazimulweni kaNkulunkulu. Asidlule singene endabeni yanamhlanje. Namhlanje sizobheka uRomans chapter 5 verse ngeka 6 to 10. Ya, la uPaul ukhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Uyehlukanisa uthando lukaNkulunkulu lothando lomuntu. Ungizwe kuhle la. uPaul akaqathanisa uthando lukaNkulunkulu lomuntu, hayi. Madoda ngeke uqathanise uthando lukaNkulunkulu lomuntu ngoba lufani. Uyezwa yini? Ya, uPaul akwenzayo yikwehlukanisa ngoba vele uthando lomuntu lukaNkulunkulu alufani, luchiyene, yimpumalanga lentshonalanga. Uyezwa yini? Ukuze uzwisise amavesi esizawafunda kuRomans chapter 5 verse ngelika 6 to 10. Ya, ngizadlula phezu kweyinye incwadi kaPaul eEfesu. Uyezwa yini? Ephesians chapter 3 singakayifundi ngizakutshela ibackground ukuthi kwakusenzakalani uPaul ebhala lencwadi. Ya, vele wayibhalelani. Ya, uyabona incwadi kaEphesians bathandekayo kwabase-Efesu ngeyinye yezincwadi zikaPaul ayibhala esejele. So bamba lokho, uPaul ubhalela ibandla lase-Efesu incwadi esejele. Ibandla lase-Efesu lalithandeka kakhulu kuPaul. Wayehlale 3 years ese-Efesu uPaul. So babelobudlelwano obukhulu labazalwane base-Efesu. Kodwa kwakulohlupho lapha eEfesu. Ngifuna ubambe la. Ukubotshwa kukaPaul efakwe ejele kwaletha ukukhathazeka lokudangala okukhulu kubazalwane. Ya, abanye babo baphelelwa lithemba. Okwakubahlupha yilokho, babezibuza ukuthi njengoba uPaul inceku kaNkulunkulu, umpostoli kaJesu esefakwe ejele, uNkulunkulu engamvikelanga evumile ukuthi uPaul angene ejele, manje thina abantukazana
kahle kahle liyini ithemba lethu madoda? Nxa kubotshwa oPawuli, what hope do we have? Yinto ababezibuza yona. Phela bakhona abanye abantu abacabanga ukuthi nxa ukholwa akumelanga uhlupheke. Uyezwa yini? Zwana ngikutshele wena onjalo. God does not prevent the plottings of the wicked, but he causes their devices to work for good to those who in trial and conflict maintain their faith and loyalty. Jesus does not present to his followers the hope of attaining earthly glory and riches. Yeah. Instead, he calls upon them to follow him in the path of self-denial and reproach. So uNkulunkulu kazange athembise ukuthi sizahamba impilo yethu ichelele waya ngenxa yokukholwa. Uyezwa yini? Hayi. Ungahamba uyefunda incwadini kaTimothy, uPaul nxa ibhalela uTimothy uthi yena, those who live godly in Christ shall suffer persecution. Laba abathanda ukuhamba ngokukholwa kuKristu Jesu bazazingelwa. So ukukholwa akusenzi sibe free from trials, kodwa kusenza ukuthi sihambe phakathi kokuhlukumezeka, sime kuhluphekweni, silondoloza ukukholwa ekuhluphekweni, simethembe uNkulunkulu sisekuhluphekeni. Uyezwa yini? So ungathi ubona abantu abahlukumezekayo ucabanga ukuthi uNkulunkulu ubachiyile kasenabo. Hayi, ukuhlukumezeka iso sign yokungakholwa. Hayi, ukuhlukumezeka kuvunyelwa nguNkulunkulu ukuthi kuzoqinisa ukukholwa kwethu. Ukuhlukumezeka kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo, ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Uyezwa yini? So uPaul wezwa ukuthi kulabantu abangaselathemba ngokubotshwa kwakhe. Uyababhalela incwadi kuvesi 14 kaEphesians chapter 3. Uthena, ya ngenxa yalokhu ngiyaguqa phambi kukaBaba. So uPaul nxa esithi ngenxa yalokhu utsho khonokho ukuthi kulabazalwane asebenkendla amadolo, abasebeqega amadolo ngenxa yokufakwa kwakhe ejele. Uthi ngenxa yalokhu ngiyaguqa phambi kukaBaba. Verse 15, lapho yonke imuli yamakholo asezulwini lasemhlabeni ethola khona ibizo layo. Verse 16, ngikhulekela ukuthi ngenotho yobukhosi bakhe aliqinise ngamandla ngomoya wakhe enhlizweni zenu, ukuze uKristu ahlale enhlizweni zenu ngokukholwa. Haleluya. Ngikhulekela ukuba ligqile ekukholweni, ligqile njalo liqine othandweni. Nguvesi 17 manje ngiphinde. Uthi yena ukuze uKristu ahlale enhlizweni zenu ngokukholwa, ngikhulekela ukuba ligqile njalo liqine othandweni. Verse 18, libe lamandla kanye labangcwele benkosi bonke ukuba liqedisise ububanzi lobude lokujula kanye lokuzika kothando lukaKristu. Ya, uPaul batshela ngothando lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasithanda lanxa sisekuhluphekweni. Bathandekayo, ngaphandle kokuthi uzwisise uthando lukaNkulunkulu ngeke ume phakathi kokuvivinywa anyala. uPaul uthi kumele ligqile njalo liqine othandweni, be rooted and be grounded on his love. Bamba lokho. Ngeke uzwisise uthando lukaNkulunkulu ngokucabanga kwakho, ngoba uthando lukaNkulunkulu lubanzi lujulile, ngeke ulufinyelele ngengqondo yakho. Omunye umhlabeleli uzathi yena, yeka ukudepha komusa lobubanzi bothando, yeka ubuhle bokuhlengwa isifungo saphakade. Ya, sengikutshelile ngo-Ephesians chapter 3 uPaul ekhuluma ngothando lukaNkulunkulu esejele. Then asibuyele evesini namhlanje verse 6 to 10 kaRomans chapter 5 uPaul ukhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Uverse 7 ufundeka kanje, uthi yena mana ngiyithi uverse 7 ngiqale ngoverse 6. Uverse 6 uthi yena liyabona ngesikhathi esifaneleyo lapho sisasebuthakathaka uKristu wasifela,
abangakholwa kuNkulunkulu. Mana ngiphinde futhi ngifunde kahle. Itona liyabona ngesikhathi esifaneleyo lapho sisesebuthakathaka uKristu wasifela abangakholwa kuNkulunkulu. Ya, nxa ungafunda ku-original language ibale lithi sisesebuthakathaka lithi ukuthi singakakhoni ukuzisiza, singela plani. Ngamanye amazwi uPaul uthi nxa sasingela plani sesiphelelwe singakhoni ukuzisindisa ngesikhathi esifaneleyo kumbe ngesikhathi esimisiweyo uKristu wasifela. uKristu wafela ababi. Madoda, sasingela plani siphelelwe sibabi, uKristu wasifela. Uyezwa yini? Ngifuna ulalela uverse 7 eyiyo ehlukanisa uthando lukaNkulunkulu lwabantu. Zwana. Uthina kuyimvela kancane ukuthi umuntu afele umuntu olungileyo, lanxa kungaba lo lesibindi sokufela umuntu olungileyo. Uyezwa yini? Ngiyayithanda iversion yami. Ithina kuyimvela kancane ukuthi umuntu afele umuntu olungileyo, underline ibale lithi olungileyo, lanxa engaba khona oyedwa olesibindi sokufela olungileyo, underline futhi ibale lithi olungileyo. Ngamanye amazwi umuntu vela akazinikeli ngenxa yomuntu ongalunganga. Hayi, ukuze akusize kumele ube muhle kuye umuntu emvelweni yakhe. Nxa ungabotshwa ejele uyindoda, umfazi wakho ukuze akukhiphe ejele, uqala bheke ukuthi vele ubumenzelane emtshadweni. Nxa ubungubhova umhlupha uyakwekela ubolele ejele, uyangizwa yini? Ngumuntu lo. Kodwa nxa ubungubaba olungileyo sengayakhala ejele akucelele ukuthi limkhulule kumbe bophani mina ngenxa yokuthi ulungile kuye. Uyezwa yini? iBhayibheli lithi kuyimvela kancane ukuthi umuntu afele umuntu olungileyo, okuthi ukuthi vele lanxa ulungile kunzima ukuthi uthole ongakufela, lanxa nje maybe engaba khona. uPaul uthi yena kwenzeka siyakuzwa lasembalini abantu bazinikela ngenxa yabalungileyo kumbe abathandwa babo, akujwayelekanga kodwa kuyenzeka. Kodwa zwana imfihlakalo yevangeli verse 8, kodwa uNkulunkulu ubonisa uthando lwakhe kithi ngalokhu sisaseyizoni uKristu wasifela. Uyayizwa iBhayibheli? Ithi kodwa uNkulunkulu ubonisa uthando lwakhe kithi ngalokhu sisaseyizoni uKristu wasifela. Uyezwa yini? Kulapho kuchiyana khona uthando lukaNkulunkulu lwabantu. uNkulunkulu akafelanga olungileyo, hayi, kodwa wafela izoni. uNkulunkulu akazange athi okay ususenkingeni nxa ulungile ngizokufela, hayi, kodwa the Bible tells ukuthi while we were yet sinners, while we were helpless, sibabi, sisasebabi, uJesu wasifela. Ngamanye amazwi uPaul uthi uthando lukaNkulunkulu alulamngcele, God's love is unconditional. Uyezwa yini? Akalasi isizathu sokusithanda ngoba vela sithandeki, kodwa wasithanda sinjalo engela sizathu. Uverse 9 abesithi njengoba khathesi sesilungisisiwe ligazi lakhe, pho sizasindiswa kakhulu kangakanani olakeni lukaNkulunkulu ngaye. AbaseRoma 5 iverse ngelika 9. Haleluya. Lapho uPaul ukhuluma lalabo asebebambe imfihlakalo yokusindiswa ngokukholwa, uthi bhekani madoda bazalwane, nxa kuyikuthi uNkulunkulu wasithanda wasifela sisasebabi, sisaseyizoni, singakholwa kuye, kakhulu kangakanani bathandekayo, sizasinda kakhulu kangakanani olakeni. Ngamanye amazwi uyabuza ukuthi lithandabuzelani uthando lukaNkulunkulu nxa kuyikuthi uthando lukaNkulunkulu aluqalanga sesiyamukela umusa, kodwa laqala sisaseyizoni, sisasebabi. Uyezwa yini? Uthina kakhulu kangakanani nxa usuyamukela imfihlakalo yokukholwa. Kulabantu ungambuza uthi mfowethu kumbe dadewethu uyahamba yini ezulwini? Uyezwa ukuthi hayi mina vela ngikabi shuwa, angazi kwazi inkosi, mina vela angazi. Uyakwazi ukuthi uyabusithini khonapho? Uyabusithi hayi mina vela angazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda, hayi angazi lutho, kwazi yena. Ingozi enkulu. If you are not sure about the completeness of your salvation, ingozi enkulu.
Ngizakutshela isizathu esenza abantu bathandabuze ukusindiseka kwabo. Isizathu yikuthi sitolika uthando lukaNkulunkulu isibantu. Sikala uthando lukaNkulunkulu ngolwabantu. Phela abantu sinezizathu zokuthanda. Uyabona nxa utolika uthando lukaNkulunkulu isibantu uhlanekela ivangeli, uhlanekela icharacter kaNkulunkulu. Ngoba uthando lomuntu is conditionally. Ukuze umuntu akuthande kumele umenzele kuhle. Uthando lwakhona luyajuswa njenge-sim card. Luyaphela njenge-airtime. Umuntu akathanda omunye umuntu automatically, hayi, kodwa kumele aqala amenzele kuhle ukuze abe semthanda. Uyabona even imizi yethu, imizi yethu abantu imiswe ngezizathu. Yes, kukhona okuluthando, kodwa kweyeme kuzizathu. Uyezwa ukuthi umkami ngiyamthanda kakhulu. Ungabuza ukuthi umthandelani umkakho, uzezwa isizathu. Uyezwa ukuthi uyahlonipha kakhulu, amama uyahlonipha kakhulu. Ngamanye amazwi, ngabe kahloniphi, ngabe angimthandi. Ngikhuluma ngothando lomuntu. Uyezwa yini ukuthi luyeme kuzizathu? Vele abantu sonke silezizathu why sibathanda abantu esibathandayo. Uyezwa yini? Kodwa makabonge uNkulunkulu madoda, ngoba kungela ndaba lalokho esiyikho khona. Uthando lwakhe lulamngcele. Usithanda ngoba uluthando. Akasithandi ngoba sithandeka, akasithandi ngoba sifanele ukuthandwa. Ngamanye amazwi uPaul uthi yena njengoba khathesi silungisisiwe ligazi lakhe, uza kwenza konke ukuze sibe sezulwini. Zwana uvesi 10 kaRomans chapter 5 uthi ngoba ngesikhathi sisaseyizitha zikaNkulunkulu sabuyiselwa kuye ngokufa kwendodana yakhe, kuza kuba kakhulu kangakanani sesibuyiselwe sahlengwa ngokuphila kwakhe. Haleluya! Yamnandi ivesi madoda. Uyezwa yini? Phezu kokuba izoni sibabe singela plan, uPaul uthi sasiyizitha zikaNkulunkulu. Njengoba khathesi sesilungisisiwe ligazi lakhe, pho sizasindiswa kakhulu kangakanani olakeni lukaNkulunkulu ngaye. Ngoba ngesikhathi sisaseyizitha zikaNkulunkulu sabuyiselwa kuye ngokufa kwendodana yakhe, kuza kuba kakhulu kangakanani sesibuyiselwe sahlengwa ngokuphila kwakhe. Madoda abazalwane, ukhona oyedwa okumeleyo ezulwini. In heaven we have our church member. He is in your side. Usohlangothini lwakho. Wayevele sohlangothini lwakho ungakakholwa, usasemubi. Sisaseyizitha zikaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi kuJesu, ndodana yami ngifuna uyefela uluntu. Sebeyizitha zethu, kodwa ngifuna wehle ubasindise. Indodana yathi yiso vele isifiso sami lami baba, ngifuna ukubasindisa. Umoya oNgcwele watsho okufanayo. UNkulunkulu bahlanganyela ukusisindisa, bahlanganyela ukusindisa uluntu. uPaul uthi yilo uthando lukaNkulunkulu alalo ngathi. Mana ngikuhlephunele mbijana. Uyabona uthando lomuntu lwehlukile lolukaNkulunkulu ngalindlela. Uthando lukaNkulunkulu alulamngcele, kodwa uthando lomuntu lulomngcele. Bamba khona lwa. Ngamanye amazwi, God's love is unconditional, but human love is conditional. Uyezwa yini? Okunye futhi ngomuntu, uthando lomuntu luyatshintsha. Ukuthi uyakuthanda namhlanje akuqinisekanga ukuthi uzakuthanda kusasa. Uyezwa yini? Yiyo ingozi ngothando lomuntu, ziyajika izinto. Ziyachama ngqetshana izinto zipetuke manje. So wena ukaze uzwe yini nxa sezijikelene emshadweni izithandani? Kade zibizana dali sweet sithanda sami muntu wami. Kubizwana ngamagama ochocolate ohani. Nxa sezijikelene okuyi airtime kothando lomuntu sekuphelele, uzezwa inhlamba zakhona. Uyezwa kubizwana ngamagama amabi, angazi ukuthi vele ngangiboneni khonapha. Hayi vele umuntu bani, inja yomuntu yebhova lokho, lo mfazi lo, bathandekayo, ngumuntu wena lo. So uthando lomuntu luyingozi khona lapho ukuthi luyatshintsha. Uyezwa yini? Luyatshintsha anytime, kuyaphela anytime. Abantu ade bebizana kuhle, batshelana amagama abuhlungu azalalisa omunye mbathi ingubo. Mawufuna ukubona, awucheka abantu abahlukanayo, abantu nje abangahlali bonke, abake bahlala bonke, izitha. Uyezwa umvundla lenje azibonani uthando lomuntu.
kodwa uthando lukaNkulunkulu madoda aluguquki. The fact ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda namhlanje kulesiqiniseko sokuthi vele kusasa uyakuthanda futhi, ngoba uthando lwakhe alupheli futhi alutshintshi. Zwana uJeremiya 31 verse ngelika3 uthi uThixo wabonakala kithi kudala esithi, ngikuthandile ngothando olungapheliyo, ngihole ngesise esikhulu. Haleluya. Uyizwile iverse? Ithi uThixo wabonakala kithi kudala le esithi, ngikuthandile ngothando olungapheliyo, ngikuhole ngesise esikhulu. Madoda, we have a God whose love is changeless. Uyezwa yini? Uthando lukaNkulunkulu aluguquki, alutshintshwa ngezizathu. Uyezwa yini? Okunye njalo uthando lomuntu luyazifunela okwalo. Uyezwa yini? Umuntu wonke enhlizweni uyazithanda. Uthando lomuntu lulomina, yikho esiyikho khona ngokwemvelo. Kodwa madoda, uthando lukaNkulunkulu aluzifuneli okwalo. Uyabona uJesu esiphambaneni wayengakhetha phakathi kwezinto ezimbili. Wayengakhetha impilo yakhe, kumbe akhetha umhlaba. So he had a choice esiphambaneni uJesu. Kodwa uJesu wakhetha abantu abawileyo. USathane wazama ukuthi hey wena zehlise esiphambanweni wena uzisindise, kodwa uJesu wathi mina ngithanda umhlaba ukwedlula impilo yami. Yiluthando lukaNkulunkulu. We have a God whose love is changeless. Uyezwa yini? Uyezwa yini wena? Yazi abantu abaningi, the reason why bengekho sure about their salvation, ingozi sekuthini sitolika uthando lukaNkulunkulu ngothando lwethu abantu. Phela wena umuntu nxa lingabe lizwana engakuphoqa kalisadlelani. Uyezwa yini? Seyisitha sakho alisabonani futhi. Uyezwa yini? Vele usutshela abantu witness ebantwini ubabonisa ububi balowo muntu. Ekubeni ekuqaleni belihamba lonke lisidla lonke lizwana lishiya zonke izinto, but engakumusha alisazwisisani, ngoba uthando lomuntu lu-based on izizathu, ama-reasons, the reason why I love him or her. Uyezwa yini? But uthando lukaNkulunkulu, uyezwa yini, alulamngcele. uNkulunkulu la nxa ungamonela kakuzondela ukuthi kasakuthanda. Uyezwa yini? Hayi, ngakutshela ngathi ulaka lukaNkulunkulu alufanani lama emotions wethu esilawo. Ulaka lukaNkulunkulu is not based on emotions. Ulaka lukaNkulunkulu yikuzonda isono. Uyezwa yini? But uNkulunkulu uthando lwakhe alutshintshi. La nxa uyisidakwa, la nxa uyisifebe, la nxa utshontsha, la nxa ugange kangakanani, uNkulunkulu uyakuthanda unjalo. Uyezwa yini? Into ayizondayo yisono esikuwe. That's why uNkulunkulu ibusiness yakhe emhlabeni kuyikwehlukanisa isoni lesono. Uyezwa yini? uNkulunkulu ufuna ukukukhipha odakeni olubishayo lwesono. uNkulunkulu akakuzondi. Abanye abantu angavela moshe sokucabanga ukuthi uNkulunkulu ufana lesitha sakhe esingumuntu, ukuthi angavela wona basabonana basakhulumisana. Ngifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe alutshintshi. His love is changeless. Alula sizathu. God, uyabona amagama ethu lawa elithi thando, vele lelithi rudo, esikhalangeni kithi elithi ludo, lamanye ama-language ukuthi luyando. Makukhulunywa ngothando, vele akatoliki kahle uNkulunkulu. iNew Testament kuma-translation ethu ayafananisa, abiza uNkulunkulu athi thando, abiza umuntu athi kulothando. But ku-original language kule agape olukaNkulunkulu. uNkulunkulu yi-agape, the unconditional love, uthando olungela mngcele, uthando olungekho based kuzizathu, olungekho based kuma-reasons. Uthando luyamukela isoni njengoba sinjalo. So ngifuna ukukutshela ukuthi wena izenzo zakho azidubhulisi uNkulunkulu njengomuntu. Uyezwa yini? uNkulunkulu la nxa ungaganga, uNkulunkulu nxa ekubheka ubheka indlela efana njengomfundisi. Into ayifunayo kuwe ikukwehlukanisa lesono senaleso. Uyezwa yini? Yikho la uthando lukaNkulunkulu luphica khona abantu. Asambe siyivale inkonzo leya, siyivale. Ungafunda uMatthew chapter 5 iverse ngelika 43. uJesu uthi selezwa yini ukuthi kwathiwa thandana umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Ngifuna ukukuchazela ukuthi kwakuhamba njani. ngamaJuda lawo ayifundisene
ukuthi khona hayi babezikhandele yabo imithetho ababelayo. So uJesu nxa esithi lizilo kwathiwa wayekhotha iJudaism, wayekhotha isiJuda, uyezwa yini, wayecaphuna ku-mentality yamaJuda, kunkolo yesiJuda. Uthi yena lizwile kwathiwa thandana umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Uyezwa uthi na kuvesi 44, kodwa mina ngilitshela ukuthi thandani izitha zenu, libakhulekele labo abalihlukuluzayo. Uyezwa yini, kulapho indaba enzima khona, kulapho obona khona ukuthi la akudingi carnal mind, akudingi common sense, akudingi human reasoning, akudingi human nature, la kudinga inature kaNkulunkulu. Uyezwa yini, ngoba thina esibantwini emvelweni yethu sifundisana ukuthi uthanda abathandekayo, izitha zakho zizazibonela. Ufundisa ukuthi hey, thanda labo abakuthanda, yamukela labo abakuyamukelayo. Esikhalangeni kwakulesinye isaga esithi sona ingcebe yethu semeni onda kwavayimwe, ethi ukuthi kona ingcebe yethu elenhlanyelo kumbe elempuphu iya lapho kuvele khona eyinye. Ngamanye amazwi lapho kungavelanga khona eyinye ingcebe yethu akuye eyinye. Uyezwa yini, sifundisana ukuthi khona thanda abakuthandayo. uJesu uyadiliza namhlanje, uthi yena lizwile kwathiwa thanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho, kodwa mina ngilitshela ukuthi thandani izitha zenu, libakhulekele labo abalihlukuluza. Uyayizwa ukuthi inature kaNkulunkulu le, ukuthi uNkulunkulu sisaseyizoni sibabi wasifela. So uJesu mayesithandana izitha zenu uyakutshela ukuthi yamukela mina, yamukela uJesu onguye ozakuthandela isitha sakho. Wena lami asikwazi ukuthanda izitha zethu. Uyangizwa yini? Lanxa ungama kupulpit phambi kwebandla feya ubatshela ibandla ukuthi hey bathandekayo, mali ngayekela ukuthanda izitha zenu lizalahlwa. Hamba liyethanda izitha zenu. Ayisiyo into eplanayo le ukuthi uyabona from now onwards ngizakuthandela abantu. Kulomunye uyangikhumbuza, kulomunye umngane wami sowayejala ukurobha amankazana, uzwe mayikhombisa athi mina ngiyakuthanda ukhale so, mina ngiyakuthanda ukhale so. Bathandekayo, ayiso program le ukuthi wena uyaplana ukuthi from now onwards ngizathanda abantu bakhale. Hayi, akukho emvelweni yakho. Uyezwa yini, akukho kunature yakho, akuthandwa ngengqondo. Uyezwa yini, aso program ukuthanda wena, in lifestyle wena kuze uthande kumele ufihle uJesu enhlizweni yakho, kumele uJesu impilo yakho ithukuze kuJesu. Uyezwa yini, mana ngiqhubeke ngevesi uze siqede masinya. Uvesi 45 uthi yena ukuze libe ngamadodana kayihlo sezulwini, wenza ilanga lakhe liphume kwababi labalungileyo, njalo anisa izulu kwabalungileyo lakwabangalunganga. Ngihleli ngihleka so ukuthi uyabona izulu lona leli lina aluba ngelomuntu, aluba sithwele nzima kakhulu, ngoba umuntu kade usithi nxa ungamphazamisa, umuntu nxa lingaphoxana kahle ube ngalinisa izulu liyabe libhoda likhekheleza uthango lwensimu yakho, so lihamba liphandle izulu likhekheleze so ngumuntu lo. But iBhayibheli yala ithi uNkulunkulu uyalinisa izulu ensimini kaMfundisi, alinise ensimini yesela, alinise ensimini yesidakwa, alinise ensimini yesitabane, kufanana. Ngamanye amazwi kwelinye ilanga uyathola isitabane so kumbe isidakwa so uthola umuntu omeyisayo so atshaya amabele ukwedlula umfundisi. Omfundisi ngenxa kuvile uthola kungalalutho, ngenxa ukuthi uNkulunkulu izulu lakhe ulinisela abantu bonke. So indaba yikho kulabo abaniselwayo, ikuloyo onisayo izulu. So luthando lukaNkulunkulu lo, ungamtoliki isibantu, kulapho uNkulunkulu aphica khona abantu so lanxa ungatubhula umlomo so uzondela umuntu, ungacabanga ukuthi wena uma ukhuleka usithi uNkulunkulu amjezise, uNkulunkulu uzonda njengawe. Hayi, ungamfaki ingqondo yakho uNkulunkulu. That's why sihleli sibuza sithi kanti uNkulunkulu wayekela uSathane ehlamuka. Wayekela uNkulunkulu yekela uSathane ehlamuka engahlanga wambulala. Anti uyabona ingqondo yomuntu yena le ukuthi umuntu angakuonela vele uhle ukhande ngamatshe kumbe uvele ufake ipoison ayefela khatshana le. But uNkulunkulu akala ngqondo enjalo. Uyezwa yini, uNkulunkulu wayemthanda uLucifer njengoba ezithanda. uNkulunkulu ingqondo yakhe ayifanani le yakho ukuthi isitha sakho wena ukusijezisa kuhle ukusiqedelana laso khonapho. Hayi, wayemthanda uLucifer. Uyezwa yini, wayemthanda uLucifer. Uzwana uvesi 46 nxa lithanda labo abalithandayo kuphela lizuza mvuzo ubani na? Kabenzi njalo labathelisi na?
Nxa libingelela abafowenu kuwodwa, kuyini elikwenzayo ukwedlula abanye na? Kabenzi lokho labahedeni na? Ngakho ubani ngabapheleleyo njengoba uYihlo osezulwini ephelele. Uyezwa yini? Kuthiwa nxa libingelela abafowenu bodwa, anilake libone e-church kwelinye ilanga seliqhawulana, uhamba ujampa ezinye izandla usiyabingelela abangani bakho. Ya, ubingelela labo kuphela, uvele uma uphuma e-church ubheka ama-face ukuthi ngiyakubani, ngiyabingelela ubani, abanye bazazibonela. Nature yomuntu awukatshintshwa imvelo wena. Uyezwa yini? Imvelo kaJesu iyafananisa abantu. UJesu usithanda ngothando olufananayo. Uyezwa yini? Uthando lonke luyasithinta, luyasiqoqa ndawonye, lusifake kukheji efananayo, lusifake kukhempe efananayo, lusilinganise. That's why sithi thina below the cross the ground is level. uNkulunkulu kafani lathi abantu ukuthi kulabantu abaspecial abanye abakho special. Uyezwa yini? Uyezwa yini? So lapho kwakushunyayelwa i-righteousness by faith, i-justification by faith, ivangeli elidala, ivangeli lokwamukela uJesu ofananisa abantu. Uzakhumbula ukuthi khona ku-Old Testament safunda ngoNkulunkulu ekhupha abantwana bakhe eGibhite, abathathisa indlela enkangala, indlela ende, indlela echisayo, indlela ebanda. Enkangala kuhlangene konke ukuchisa lokubanda. But uNkulunkulu, ungafunda iBhayibheli izakutshela ukuthi uNkulunkulu esikhathini sokuchisa wayengumthunzi kibo. Ebusuku nxa kwakubanda kulamazolo, God was their light, God was their heater. Uyezwa yini? Kwakukhudumala. Ungafunda iBhayibheli ayikutshela ukuthi babelungile labo bantu uNkulunkulu wayekwenza kube ngumthwalo wakho ukubenzela njalo. Hayi, ungafunda iBhayibheli izakutshela ukuthi God was not happy ngabo ngoba babengakholwa, babekhonona waya nxa besenkingeni, basola uNkulunkulu, basola uMosi. Kube nzima, bathi vele kwakusikhiphela noNkulunkulu wakho eGibhite lizosiletha lapho ukubana sisokole. So abantu abanjalo uNkulunkulu he took care of them, wabanaka, wabayenzela konke okwakumele abenze. So indaba yayingekho kulabo abenzelwayo, indaba yayikuloyo oyenzayo. uNkulunkulu ulungile. Uyezwa yini? uNkulunkulu ulungile. uNkulunkulu kafanani lathi abantu, esenzela kuhle labo esibathandayo kuphela. Ya, ivesi ithi ubani ngabapheleleyo njengoba ubaba wena osezulwini ephelele. Ivesi engazwakaliyo kakhulu ebantwini, lamanje ayizwakali. Ngiyakwazi abantu abaningi uJesu engathi ubani labapheleleyo, ngabapheleleyo, bayafundisana bese madoda asameni siyephelela, asameni siyephelela. Kambe madoda, ulazo izinto zokuzikhanda uphelele yini? Ulawo amathuluzi yini wena? Ya, ulawo yini? Nxa ungafundisa ibandla ubanikile yini amathuluzi okuphelela yini wena? Ya, uJesu mayesithi, wayesithi phelelani njengoYihlo osezulwini, wayesithi thathani mina. Uyezwa, ngoba uJesu nguye waphila impilo epheleleyo emhlabeni. So mana ngikutshela, mayesithi phelelani wayechuma i-justification by faith, kholwani kimi. Liyezwa, ngoba ukukholwa, enye definition yokukholwa kwamukela. Uyezwa, lingamukele lina. Ukwamukela mina yikuphelela, ngoba izinto ezimbili ngilazo, ngiyazibhadala esiphambanweni, perfect obedience le-justice. Uyezwa, so esiphambanweni justice and mercy kissed each other. Uyezwa, kwangana kwaphelela. So uJesu mayesithi phelelana akatsho ukuthi hamba liyezama ukuzilungisa, liphejapheja, ligambela umuntu omdala, lizama ukuphelela. Uthi yamukelani mina liphelele. Yamukela uJesu, yamukela umusa wakhe. Uyezwa, bathandekayo, so uthando luzalwe esiphambanweni. So ngikubizele esiphambanweni nxa ngiyivale yona linkonzo. Paul ukhuluma ngothando lukaNkulunkulu, ehlukanisa lothando lomuntu. uNkulunkulu kasithandi ngoba sithandeka, kasamukeli ngoba sisamukeleka, kodwa sisamukela ngenxa yobukhulu bomusa wakhe. Bathandekayo, ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, ngikubizele esiphambanweni lapho uthando luzalwa khona. Wena ngeke uzame ukuthanda ngengqondo yakho, hayi uzitshela ukuthi hayi mina seziyathanda abantu bakhale. Hayi, yamukela uJesu akuthandele izitha zakho. Ngiyakwazi ukuthi abanye benu khona la kulabantu elithi alibaphiwanga. Imvelo yona le endala efuna ukudilizwa, ingadilizeka kuphela esiphambanweni ngokwamukela imfihlakalo yokusindiswa ngokukholwa, kwamukela i-justification by faith, kwamukela uJesu lokulunga kwakhe. Uyakwenzela konke. Uthando
ya luzalwe esiphambanweni. Isigodo zinzane ezimbili lapho umsindisi alenga khona ya luthando. Is love vertical and love horizontal. Uyezwa yini? Uthando isimilo sikaNkulunkulu. Ukuze ube lothando kumakhelwane wakho kumele uchume kuNkulunkulu. Uyezwa yini? Ube lobudlelwano loNkulunkulu oza kuthandela labo ongakwanisi ukubathanda, aza kuthandela abantu bonke, ubafananise. Uyezwa yini? Yamukela uJesu mhlobo wami othandekayo. Angikufundisi ukuthi ufulathele uyethanda abantu. Ngifundisa ukuthi yamukela uJesu akuthandele abantu. Uyezwa yini? Ngiyakunikeza uJesu. Nxa uvuma lami asikhuleke baba oyingcwele, siyabonga. Musa lothando lwakho olumangalisayo, ukubekezelelwa nguwe, singezwa amathuba nasinkonzo elizwi lakho ekhuluma ngothando lwakho. Sicela ukusamukelisa uthando lwakho ngokukholwa. Sicela usithandele labo esingakhonisa ukubathanda. Siyakufihla Nkosi enhliziyweni zethu. Akha kithi. Diliza imvelo yokonakala baba, imvelo yendala, imvelo yesono. Cela ubana Nkosi usisindise ngenxa yegazi likaJesu. Siyakhuleka. Amen.